abiciriza kanisa ya All Saints Centara beteranire hamwe kuja kuziciro cha Pentecost hamwe na no kwakira muri somusya. Mugenzi wawe niba wayanga mwekwe umagaragara mulizobe nikosabante koleshi ekumeko tukwenda rukundo yakaharo rwamaciye hati akatete tumururawo apana aha nshongezi kwatagine nebyo bwegese entungukana no kwatanisa bagambirwe honka chukuru ec'abakristayo bine kwejumberamo babantu benda kutungura na no kutemera umuhanda abana babombero bya Nyensya enkasha birabakristayo kugira ngo omumbera ezituli munembera zirikinda hinduka kandi ubuzigembera zirikinda hinduka leta yagabantu abino bukugu na no kumano kwetegera ekyo kikaba hata no kushomesa kwatemeka munonga abukwakweshinoba kwantu wakiro mulisa witu kandi tukabona tuna mashemerwa munonga kandi turateekateekere kw'abakyala okwatamika muno kulisa tukakora hamwe nawe abiciriza hona baraganise okwatanisa n'umurisa okureba ngo batungura ekaniseji nimbaza twawezere ryarangatateyife nanejo mwana nanejo muyatwera omugandi minisita w'ebyo kwerinda Jim Muhwezi arjireyo yashaba abakristo na n'abaturabo no kureba ngo bayijumbira mu nteekateeka za gavumenti nka parish development model. Ebi byona minisita bwambiro bwabira ryo mujenyi mukuru aha mukoro obwekereziya ya Kanyanchende omuru parish ya Rwenjiri omuru buganga rukonjero district babire no batungisa akaramento. Iki kikuru niyo program pango ya government yo kugira ngo turije umukorere ndayoka tukore nibyo twari mukatari rero turije abicweka atwinde bicweka ashatu na mwenda ibyo abatindi cyo barutwa mukatari nari abatinde mu muguba rukora kubaretera se ringa inasya inomwani ine rutoche ine nebintu byeriye kurarwa ikwereka ngo teri kubasa teri kwihakase kono mbantu iyo na yejundiro byentunguka. Reverend Faza Julius Turiatoranwa nawe ashabira abakristo hamwe na n'abantu abandi okwetantara kimwe binte bitari kuhisara hange kitinisa ya mwenda okutwarenda ezo tetebeka nisize okwiha musirimu okwamenwa n'izindi z'ubushambani mbwene cyo nekikorwa umubiri n'ikibi so mbabantu abahuriza uburi gwatana nituba twinaha okuramya mwenu ni myenda mbashabe kugira ngo buri gwakana mu bitemu ekitiriza amakuru agagasha kwa Dan Basibye na Anthony Atwine.